Bosanski Šamac je relativno mlada bosansko-hercegovačka čaršija, nastala u drugoj polovini 19. stoljeća, locirana u Posavini s desne strane obale rijeke Save na ušću Bosne u Savu. Nastao je kao posljedica i rezultat izgona i protjerivanja muslimana iz Srbije u doba slabljenja Osmanske imperije, tako da su prvi doseljenici u ovaj grad bili muslimani koji su došli iz Beograda, Užica, Sokola i Šapca, kako povijesne knjige kažu, njih oko 230 porodica ili blizu 1000 osoba. Osim Šamca u to doba naseljeni su i ostali dijelovi uz rijeku Savu. Otprilike 7 novih naselja nastalo je u doba između 1860. i 1870. godine i ona su po tadašnjem sultanu Azizu dobila imena Azizija naselja, počevši od Banja Luke, zatim Sijekovca kod Bosanskog Broda, Bosanske Kostajnice, Dubošca kod Dervente, Bosanskog Šamca i Brezovog polja kod Brčkog. Po dolasku u Bosanski Šamac muslimani koji su u to vrijeme prije svega bavili se trgovinom i zanatlom, vrlo brzo su uzeli svoje učešće u razvoju tog novog naselja. Penzija sa drvenom munarom egzistirala je od 1863. ili 4. do 1878. godine kada su austro-ugarski vojnici, želeći da učvrste odbranu svoje granice ovdje na rijeci Savi, prelazeći most iz topovskom granatom srušili tu džamiju. Odmah 4 godine kasnije, 867. godine, evo ovdje u našoj neposrednoj blizini, izgrađena je nova od cigle i čerpića pokrivena u crijepu sa kamenom munarom, poznata Mir Ahmedova ili Azizija džamija. Njen vijek trajanja bio je do početka posljednjeg rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu, jeseni 1992. godine kada je u potpunosti uništena. Za samo nekih 100 godina ili malo više, bosanski muslimani su u to doba, koji su bili, kako povijesne knjige kažu, njih oko 1000 koji su doselili iz Srbije. Danas ih je manje nego što ih je bilo 1869. ili 70. godine.